مرحبا تماشاوانین هیجا دخلك دن برنامه هنر ده دیسا از پیش بریومه وی هفته از هنرمند که هیجا بینم سر اکران نوه کام بینر میوان می وی هفته کیه بله میوان من وی هفته وکی کم گوتی جیان نرگزه که جان بخیراتی سرچوان راحتی جناب خیره دابن سرچاو سرسرا صاحب به هربی دیسا تبلی حوالی خواهاتیه حوالی وی دیسا لسر بلوری آریکاریای بکه باریشه و دیسا سرحد بمرن هونج بخیراتن سرچوان راحتن انشاءالله باشن گلک سپاس باشم جواشین شد صاحب به هربی ما مستین که تناس بکن جیان نرگس کیه چه دکه چاوایه بله سرچاواره از الباطمان اجدایک بومه حتی 15 سالی آخه الباطمانه بوم جیوردا دمکی درنج استانبول امام بله پاشی از هاتم بگریان باطمانه جبر چون ملتی 4-5 سال کل ملتی امام با زمینگه yani nahal batmanı mı? Nahal batmanı disa bir çandu hünerci ki alakalı müzik alakayta he. Böyle disa çandu hünerle alakadarım. Yani arastı az nikarim diyeceğimiz hünermendekim. Yani le hüner hazekim naha. و حزدكم وك مجيلايا جيان يعني که متوازیشی برستیشی زنگیج از باور دکم ته بیشتر موزیک خوانده با نزانم یعنی موزیکولوژی از ادتر سر اتنوموزیکولوژی لیور بوم بله آراستی جبر هن چند صدامه من دیپلمه ورنگرتو از بله بگریا لی تشتا کجمره لازم بوم ورگرت از کارم سابج جشون داجی از زیادتر خوازای باشه باشه ما بس بیش جاره کمینه مبهیستیه یعنی چی نوروکا وی درسی وی بیشی چیه گلو زانینگه آراستی لیکولینه یعنی لیکولینا موزیکه یعنی موزیک و چیروک زیادتر دردکبه نافچا گوندا او بله الهرم دگاره بله دگاره لچیروکا تشتا بر به هندایی بوینه بانه واجار دی برهف دکه و دخه خدمتا گلو جواکی لسر نوتاسیون وان قید دکه آرشیف دکه و جار دی پیشبری گل برابرستیشی میشه گرینگه یعنی جبوی چنده به تایبتیشی از بیشتر جبوی چندامه جبوی هنرمه برستیشی میشه گرینگه یعنی بیشتر گرینگه نه سامان است. وید خباته وید دبا خباته مثلا وگو اوان مثل ماسترانین کو از بیشتر هندابون رو برومانه اون ماسترانان پیدا دکن دیسا دکن نو تایوان جی نه سا وی اوای پرتوک سر پرتوکا خباته وان یعنی شو مبست اوه یعنی مبست شو ev xabatı yani işleme berhev kirek ve hem daxili notayı bikin ve pirtuka bikin ve carde yani cevherin ku heyi yani nav bajirda مرov وان ستران وان چیروکا carde daxili nava jiyane bikin yani mebest ev naham nu dest bekir سرکرده ما مستر ریا وکیلی به ما سمه صحبت بکن نبیلم استرانه که دست بکن دبه بله کلم کنم چیکار داریم که چیز مرا آماده کریه کلاما ما مستر نمر آرام تیگران لولوپس مامو بله پرباش کلم کنم ما مستر Lolopes mamo tüçma denginaki sere xecarek bilindiranaki sere xecarek bilindiranaki لشکر دژمن لچیای جوری
وكا خوش میرا جو بلاناکی وكا خوش میرا جو بلاناکی لولو پس مامو hayat eştebe çarka menireş liseri tebe çarka menireş liseri tebe Rojale dane merbel meydane Kuştun tüm hebe revatene be Kuştun tüm hebe revatene be لولو پس مامو زانم خوش میری پس مام رستم یان از دین شیری پس مام رستم یان از دین شیری Rojale dane merbel meydane meru gernasi dotmam begori meru gernasi dotmam begori هر هبی مستعار دلت صعبه دلت صعبه سوانک پر هستیار بو براستی جیم روف هستیار دبگه مرو پاشا رو جوید به دلت صعبه مستعار هر هبی مستعار نوا مالبات دیگه کو موزیک علی قدر دبون هبو گلو yani denge diyam خوشه denge diyata خوشه باوی دیامن و مام دیامن اوجی کلام بیش بون سترام بیش آنگو دنگ بیش بون يعني بفياويسا مجواور قلت ازبيج دياتا جانا تقول ديوانا ان ديوان بقول يعني مثلا نوا مالباتي ده انكو اختك دهاتن جمع بدن بتشاوي جانا تلدنجي بيت حقو هداري بكتل الحسات تمام شكون بل هيجي صار جارنا دبر خودات بيجا بل دناهيرينه جلور كي خال ولد بيجي يعني الهري ما هو جن تشاو مست يعني جنين نوا موزيكي دا سرام بيج انكو دنج بيجابون در دوراوي يعني از بخوال باطمانه مزن بو يعني از بيجم از صا زيادة دناوي نفشي بريدا نمام لي تشتكي هندك المالا كالي من اوان بس خودي ذكر وكاري كوتشري ذكرن جبر او بخوش دنگ بيج بون يعني مامي ديام مش دنگ بيج بو ناوي تبرا تمام است لا علي مصر جيب بله فهم بو ناوي بله صار تشتكي هندك يعني صار زاروك بو من او قدار كرن بله آراستی بریا و خودی کرنا پس دا تدی بدوا بدفکی ملودی کی لید خن گازی پس دکن دو جوینه آنگو وان دفن جیکی دنه بدوا ملودی کی یکم جار مشکل خو او
ملودي ورقرت أو ملودي جبوم وها هاتو حتى انها بردوام كده يعني اصلا الو حس كرنك لويت دا سبيكر ما صح حس كرنا تو موزيكي حتى في خالد تواني حتى بزانينجي ببيشاويجي طلبي تشوي برباشي باندرك باش لسر تكيريا ما مستدما كنت دس به هنرمنديه كر انغو ت موزيكي تدس به موزيكي كر چند سالي بو يتا كنتو كتينا موزيكي ده يعني يكم زاروكم بدري بهوالا جانوسا بچون دعوتا شاهية دوسا شان اوك ما بقولتن لي قدامك كرت بو يعني ما فاركر اشتيا شون اسطنبول هناك جمال ودري وها بردوام كر لكولانا موزيك تشيكر وجانا ما مست اسطنبولي دما زانينجي دام لكولانا اللي خص وها يعني بله ما مثلا مسترنا كديجي قداري بكم صحبت اخو بردوام كنت به تمام هنچيش مارو بيجن داي ولات شيرينه بله كلامك دای ولات شرینه دای اسوند خواریمه گر به مراد نکم پی دای جاردن رویمه دای ولات شرینه دای ولات شرینه به ولات سویمه دای ولات شرینه دای ولات شرینه به ولات سویمه وك دايكا على وقتن ضيت من كرزابا تزار زيچان پركر دايخيني كراوا داي ولات شرينه داي ولات شرينه به ولات سویمه دای ولات شرینه دای ولات شرینه به ولات سویمه سپاس دکم هر هبن پروپایش باید ما مست دما کوته گوت تمست بیش هم موزیک خواند زانینگه دما کوته گوت زرم زانینگه زی بیش بخوینم برته که ملبات چاو چی بول هم بریته کیف خوش بون آنگو نه کیف خوش بون یعنی دو هیلی دم پسکرک نجیا یعنی دم پیشوی تعمدهیا و دمک وان آمده ببون نریت دیت بون بله دمک به زانه بون بله جنک مال هک حواله نمسلا دبی بیشوی خواندن آنگو işte müzik دوخوینن دبیجن دما کو مگود ام دبیجن مالبات دسپی کده هیکی برتک نشان دادن بیش چرا yani valaya و حاسب فردا بیده اساس گرینگیا و به تایبتیش با جوا کامه بیش هاته براستی بیش گلک به قیمته yani bu mişi o yani rasti mi duhere da preskrek gerek jana ker jana diyamet godgo la tebi mıtır bijate yani o ki pek yani okey yani beşa müzikoloji beşa ki girin ki o rasti ji لدوه هلی دا یعنی لوه قاده دا
gelek xebat nayne kirin yani. Beletteyin kirin sa seranser yani. Erem diçin digerin gunda çen stran ev berhev dikin le serva diçin ango mesela tişte hay mesela tişte havalin yani va gelek xebatın pirozin yani neku şu kup şu bugün falan. Yani le rast dicivi da yani çavkaniya imrov le kolim bike u lvedre va xebata berhev bike geleki ve ciyo xwe bibîne ez wisa difikirim. Yani mecî dayê berxwe belê destê we dilê we sab e. Mamoste mesela dema ku hunêra xwe çê dikî kîjan hunermend bandorê li te dikin bin tesîra kîjan hunermenda de dimînî? Yani arastî destpêk wek min got yani dengbêj yani ew bandorek mezin li ser min kirine. Tabii kinekî ev vê kêdawî da kar û xebatê ku ser muzîkê ku dibên modern yani anjî rojavayî wek. Mesela ku muzîka modern çê dikin jî ana bala xwe min re didî dengbêjiyê bê tevlî yani bi hev re dikin ne wisa? Belê hekî bi hev re dikelînin wana. Yani ji xwe aniha mirov yani ew bi demêra ku her tişt xwe diguherîne yani tabii kinekî muzîk jî yani ew dengbêjî jî ew guherînek têda çêbûye. Yani mirov nikare bêje mirov êdî careka dî mirov ê li gunda bigere çîroka bide hev û wan bê amûr bê ew wan careka dî bi miqam weke tarzên berê mirov wan berdewam bike ew gelekî zehmet yani. Yani lê yani ev xebatê ku dibên modern yan jî rojavayî yan jî sentez ku waniye bi hev re tên çêkirin ew jî dengbêjî ne aslında yani mirov nikare bêje ew ne dengbêjî yani. Tenê forum diguhere yani mesela ew. Mamoste jiyan nergiz yani qirhetê wê çi ye? Awayê muzîka wê ku çê dike ango kîjan qirhet zêdetir balê wî dikişîne? Yani arastî tarzê wî ez sa pênasa bikim ez dihêla rihê xwe da yani diûr da yani çawa xwe azad hîs dikim ez sa naxme cûreyekî an jî kategoriyekî yani hêst û çîrok bala min dikişînin û bi wî hawê ez tev digerim arastî wisa bêjim. Belê. Yani rastî dema ku mirov dilê zêdetir slov stranên slov dibêje yani folklorîk ango ê din jî zingê zindî jî bala te dikişîne yani. Yani hene ê zindî jî bala min dikişînin hene arastî zêdetir sa stranên giranê slov çêtir ji wana hez dike. Belê. Mamoste ez dibêjim mesela girêdana huner û civakê nav hev de çi ye gelo gor te? Yani gira ji hev cuda ne ango girêdayê hev dune çawa ye têkiliya wan? Na teqez yani beve girêdayê weka xwezayê û însan yani beve girêdayê yani ji ber ku însan bi hunerê xwezayê pênas dike aslında û tiştekî ku hev û dî temam dike yani sat karim bêjim. Yani mirov dikare hunermend û huner û civak û ji hev qut bike ne wisa wan ji hev cuda bike? Yani tiştekî din yani divê de heman astê de yani bi hev re bimeşe yani huner li jor yan civakê li jêr nabe yani ji xwe arastî wê çaxê. Çavkaniya hunermenda çi ye yani? Çavkaniya wan cê ku fêz jê digirin, sûdê jê digirin? Yani tedê min got yani xweza û însan yani civak yani ew yani. O girêdayê hebûn kê pergalî rast e. Bi rastî hunermend di navbera huner bi rastî ne hunermend û hunermend di nava pergal û civakê de jî peywîra pirê jî digire ne wisa? Yani arastî pergal piçekî ez yani jev cuda dikarim binirxînim. Yani cuda jev cuda ne pergal? Yani pir çawa ez dikarim bêjim di nava civaka da di nava çanda da wekî piraz pênasa dikim yani pergal arastî yani nêrîna wê û hunerê
نلقور خوزای و او کس ببینم یعنی مروایی. ما مست یعنی هنر اینکه زت از بیجم دنابرا پرگال و جوانان ده از بیجم خود خنا برا وان ده واجف قط بکه یعنی براسیج پرگال سر جوانان سر جوی سر جواکی وقت شو ساندنه کیه. قالوا ده هنر گرینگی هنر هیه. کو خب بگه جنبه جواکی یعنی و تخنا بنابرس و قطبون تک نوانده. یعنی آراستی نهاز دما سوسیال پلتفرم جان از دنیرم از نویرم بنیرم یعنی از وقت ایرشکی سرخواه هستکیم یعنی جهر علیوا یعنی ادی حوالی کو دافرین گلک باش دافرین بلکی ناین ناس کرن لیت دنیریم مثلا او سترانه کو آفران دیه بمليونا بأوا تيتا ما شكرن لي كسك هنرمندي كو أفران دي نزانه وناس ناكه أو كت ألبت ناتشه والله لي أو جمرو دبينا كو برجال تشتا هاي ويجا دستينا ولبوري خو بلافدك يعني. بله راسته. ما مست أنا حتى أنا مثلا بين ما مستجيان هلبستي كو شكرنا أنغو خباتي كو كرنا لسر مديا جواكي أنغو سر يوتيوب أم دكارن شهية قالوا تشكي برهمي بيتشبون. يعني راستي خباتي كم بروفيسيونال ما بريز روتين دا هنرمند مهجا مسترانة كيوي الاسطنبول ما توماركر. بله. دسبك أو يعني كيشان ستراناي بو؟ ستراناي كوتشبري بو كوتشبري بو بله امسلاو رز خوش جربشينن قالك كداوي سرمها وهاب في رنجي بله ما مستعمل بخوينن والله يعني ما أو ناكل ولا هون زانن أمويا جاردن برنامه کی بله باشه دبمس برنامه دیو جخینا ما مستزبا دچم کوشبری ها بخاصی کو لسر دبراستیجی لورد به بالداریجی تماشا کربو کوشبری و دچن دوسا گلی همدم سسترانه براستیجی لسر مدیا جواکی کومدیتن ای کو تچکم سه کلیبه خوش بون براستی دکار چاو بحثوان بکن yani دچم هلبستا ما مستبر كم بره بو بله ازو حوالي سرحد ام لوانه و میوانداریه بون پرتوکای دست هم ده بو هما وصا بله او هست بالا تکشان هما وی گاوه صا او درکت ملودی او موزیکاوی بله ما او چکری باوی که اکوستیک ما قید کرد ما پار وکر جبری دی yani strane ki jbu الاستوديو ki تومار كرنجة حقيقة زحمته يعني كذا كي ما زند به نها بفي أوي وسترانا جالي همدم جي آراستيجي أم جالي همدمن وأم زانن مروف ومروباهيج في آخر بلاوية لحمود جياني لتاني هر همدم زيادة باشن هم قالك زيادة باشن وجبروا يعوجي أو قاسي هم باش في ليه يعني هول بدن كو يعني أم خو ناز بكن يعني أصلا قالي هم دمن كو أم جارده لخوة جرن يعني ملي أو بتشما بس تفسران شكل بلي ويا بيواجوي كي ها هل بجارتم بو أو بو يعني مگو آراستی از نکارم گوترین یجبر از نه سیاست ندارم و از نکارم آن گوتنا پیک بینیم يعني او نه کارم نه حوالی گلک سرکفتی کاریت کن هنه او وکر هلبسته که يعني سترانه که پیواجوی بو آر کاریا پیواجوی بو بله امیل بی بلکی گوداری بکن بله او دبا ام داوی برنامه دم بی بقیدن برنامه تمام دبا میگه تشکی وکیدن کت ترکیه ده چای ما مسته چای تچای دیش بره آراستی yani Türkiye'm geleki net tecihaz ya bekliyorum. Yani em naha em tane em arasti hünermendin dengbejin mi berime ve nefşem berime yani gerdünek jmara haştin yani. Naha em nikarin
بيجنا سري بيلاوا وانا يعني ام يعني هلبت كدوان جرينجي بلي كدوان جرينجي كلامك استرانكي هرما عفريني بلي ام و باروا بكن بلي كلام شيروا بكن Aman yare ule yare Tedil daye bişen şahı Demrem çaye hevare Xesten ben nezin nare Meren deste te xoşe Bemremj deste te yare Aman yare helak bim Terga biskin tennakim Terga gülyin tennakim Aman yare helak bim Terga biskin tennakim Terga kezyin tennakim Germahavin etinda Gülü gül pekandinda Havşa yara narinda Kulil kaldorijinda Defo dilan kumrehe Xecazirin serida Aman yare helak bim Terga biskin tennakim Terga gülyin tennakim Aman yare helak bim Terga biskin tennakim Terga kezyin tennakim هر هبه ماموسته استرام تقويا هرما عفرينه يا ماموسته بله بله مج باوی صالح گودار کر و گلکی ستران کلام باوی صالح هنرمند عفرینه لوی هرما نفس روجاوایه بله براستی چکی جدا یا خوشه یعنی براستی تا پیروز دکم استرانه کوته هلویجری بنکی جدا نه براستی جی yani arasتی بشكل جيب اوه بكره ده يعني دما مروف تدا دجي و تشتاق او ديتباري انجي مرو گهدار دكه يعني او تشت بالا مرو بكشينه و هست و شيروكي وانا زيادة بالا بكشين وهاز herhalde yani böyle gerek hoş بود. اما وان شيروكا هفدوينه دنگت صعب ما مستدلت صعب هر هبه ما مستدما کو ایرو اجبار کو هنگت دراستيجي ليكونيج سيك موزيكا کو يعني بگلم پري سر موزيكا كيريه از باور موزيكا كرديجي الفيالي ده بالا تكشانه لسرويج بكي تنكيلو كولين كر بس سر سترانان سر چيلوكان من کی بحث ویجی کر یعنی دماغو مرو سروی داخل او تبیرام گلو آنها موزیک کردی آنها چه استیده
روشا موزیکا کردی چاوایه آنها لگور مثلا پنج سالی آنج 30 سالی وان جانش میوان خوبی پرسیده کم یعنی لگور تا چاوایه براستی جی چاواد بین آستا موزیکی yani asla müzika kurdی yani arasتی نکو نباش yani geleki baş diçe و ده همان دمی دا نباشیا جی تعداد خدا ده هوینه جبر وی هاوی جبر کو سترانه کی yani چیروکا خواه چاندا خواه خوزه خواه دور بشوین کو زیادتر ببه موزیک و هنگو چیروکا لبر يعني زو قداندني وزو تونه ببه او تشت جبروي اوي دنابا خود او تشتا نينيجي بهوينه يعني هاراستي مثلا كل مثلا اذا بيجم دون ميفانك ما دو بيشا كان ببور حفتيان ميفاني ما هبو دغوت لسه استراني درادو ايريوان دهاتي گوتن شيار اياز ازوجي سلاف دكم لويدري مثلا شيار اياز دغو مهنگي لكولين سر استرانن ايريوان وي جايت ما بهبره چيكرنه افانا جكرن نوت سي پرتوك دغو ما چيكرنه جايت كدا وصاب بله دغو سي پرتوك دغو من اوستران جايت ما گاندم من نوت هوا چيكرن ما كرن پرتوك ادمك مثلا واد بنيره براسته تشكي خوشه جبوي بزوكا كردي برونكي كيف خوش تبه جا آلية دين برو بالا خود ديه ده لسر مبيا جواكي آنگو لسر او ارشيوا جي بيكته نفسا ستران برو بالا خود ديه دنگ بيج هنه و ستراني كيفن بدف دكن تينن حتى ايرو بلي يعني كدوا صعبة مجي او برتوك باخد دقرم بشوبينم يعني راسته كدك بيروزة و جي خدايا ليه وقت مقول يعني درياك شمارة اشتنا يعني نهاتني ام بيجن هرما يعني دورا باطماني خرزان و هرما طوري يعني جالك خباتين كو هي خبات جيران دبين جالك تشت خباتين يعني جنها شون دج يعني جرا مروي اوكي بردوام بك يعني جويكو هندانه به و هر بردوام به مثلا زبيجم ديجيتال ميديا ام دبيجن سر ميديا جواكي جي وكي دنجي ام بالا خدني ده كل كاس به هنرمندن هنر چه دكن لبلي هنيك برجوندي دكن بيشان كتشتا يعني تشاو دنرخيني يعني افجبوي خطريه كجلو جبوي موزيكامه يعني خطريه جبر كودبه دي سيكتور يعني مثلا بتشكي جي افتشت من باش في دخل اراستي يعني جبركو يعني اراستي از الهنر ناخوازم و كارو خباتكي ابوري بنيرم بله يعني او تشت من بتشكي جي صا هدي دمشان بله راسته ما سجالي که مروف دوکه گفت دم رو که خوش به يعني راسته بیست يعني هلبت دبارا مروفانجی گرینگه دبارا خوش بکه به هنر چند تبلیغ و چند هنر علاقه دار دبه بیشک بلا دبارا خوش پی بکن اوجی گرینگه حوجی بیجه لبلی بتهرتش نبرجه بندی تنی به نه دباره تنی به نه سا مرو نکو خالصر دی بگیجه هری آستا konforak olsa her izledi yani öyle yani هنرمند بيوصل لبتني بالدعوات أخو تير بكن يعني تير بداكم قول تير كرن يعني ندوات يزكت بالتوا دروني ووجداني ده بله از نه بدعوات تاني مرو خطات مين بك براستيش جبوا في هنري جبوا في چاندي يعني مرو سوده جوي جواك دغره هلبت گلك كتاب بگلك بردلي جاتنا داين يعني فيجي گلك مرو بفكره نوصا مرو خدي وي هشمندي باصلا مگوادي مگو او تشتاق ودنينيد نوا خودت حوينه او جرد بوكي اوكي يعني ويد باريز اصلا مرو خدي وي هشمندي با او تشت باريز راسته بله ما هست از بکن هید اماتنا داویه برنامه خواه دیده میبسترانی که بقدین لپیشه خوازم بپرسم خباتی تی سر آلبوم هنه يعني دست مدت سترانی که مبر هف کرنه هنه بله آراستی آلبوم دی جمره سا اوکنای belki yek ekstrane ki hem بوشين بوشين إذا باشه ما مست أم بسترانة كي بقدينا اللي بلهم خاطري خو بخوازن أم بسترانة كي خوش بقدينا از دبيجم از قطني ويا داوي بقرا ما مست كداوي صعبة مالوا عبابة بني سباز كم أجبوي دي صاب بارش وسرعة جي قالك سباز كم بيجين بخيرات السر شافان وناتن وهيز دا برنامجنا ونجي هربن
بلی تماشاوان نجاب وی آوای ها امهاتن داویا خلقك دن آب برنامه هنر حتی امهدون ببینید خوشیه ده دم باش. چمرو بارن تچیا دل روزه دکلیا چمرو بارن تچیا دل روزه دکلیا پل به پل ده هر که چرالیا دباوا خوین ولاد پل به پل ده هر که چرالیا دباوا خوین ولاد دم ev dem her demme dengu rengin vekitene ev gel hem deme reviyin reyatene demme ev dem her demme dengu rengin vekitene ev gel hem deme reviyin reyatene كل چاوال باك كزيا خواب خملين بيبون وقلا كل چاوال باك كزيا خواب خملين بيبون وقلا بقير عزادي بسترنا بدوية بدوي ولات بقير عزادي بسترنا بدوية بدوي ولات demme evdem her demme dengu rengin vekitene ev gel hem deme reviyin reyatene demme evdem her demme dengu rengin vekitene ev gel hem deme reviyin reyatene شیر شیر ده عیار شیر ده شیرگله هبون شیرگله چمی چنیر